Il-programm tal-Operation Walesi għal darb'oħra se jara l fuq minn 150 student u studenta Maltin u Għawċin imorru fuq esperjenza barra minn Xtutna sabiex jieħdu esperjenza ta' riċerka xjentifika fuq il-biodiversità. Fil-programm qed jieħdu sehem bosta scale sekondarji, sixth forms l-MCAS l-Università. Nathan Adams li qed jieħu ħsieb l-operazzjoni f'pajjiżna spjega li l-istudenti se jagħmlu esperjenza f'pajjiżi bħall-Afrika ta' Isfel, il-Kroazja u r-Rumanija u ħeġġeġ lill-istudenti sabiex jagħmlu l-kuntatti ma' xjentisti professjonali u assigurhom li din l-esperjenza se jibqgħu jġorruhom magħhom ħajjithom kollha. We've got over 150 students from secondary schools, sixth forms and universities traveling to Romania, Indonesia, Madagascar, Peru, all around the world to become trained wildlife research assistants with professional scientists, being trained as scuba divers. So we're really applying what students are learning in Malta in the field abroad. Fl-attività nataw ċertifikati wkoll lill-istudenti li diġà ħadu sehem fil-programm. Owen Xwireb, student ta' 17-il sena li attendi sixth form Ser Michelangelo Refalo, spjega kif l-esperjenza ta' ġimagħtejn kienet waħda li żgur mu se jinsaqat. Aħna morna South Africa, l-isbaħ parti kienet morna meta morna diving, sibna rajna ħafna ħut li ma ssibx hawnhekk u saħansitra kellna ċans nemmu ma' mantari. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera stqar li l-protezzjoni tal-biodiversità għandha tittieħed biżjed serjetà u qal kif biex tifhem din il-protezzjoni tiġbor id-dejta u tifhimha. Saħaq li dan il-programm se jagħti lill-istudenti esperjenzi żjed mifruxa u li tħalli effett fuq ir-riċerka f'pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.